هجای اکرم حسین سیاست مدار جه قامش لید پرسم لسر و مجاری را دواستم. هجای اکرم تو بخیراتی کردستان 24 بتایبتی از بحث روشا افروکه بکن لقامش لو چاوایا خلق چه دبیجن کلجان وان هیوین وان چنه؟ دستپیک دا از خازم ویروجانو پیروز بکم ملت سوری تابی و پانا برال دربا و کسی هندروجی پانا بر بوا و الکرداجی بتایبات جبر قلق ظلم وزور و تعداج ویری جما اسد و بابی دیتن جبر ویجی يعني راستي ملت ايرو قلقي بكلجاني بهيجاني قلقي بكيف عشقه الصبيح حتى انها يعني وقت بيجي خبيشندان نسكنين بسيارة بماش الساعات شاشة صبيدة خلق داكت بيكري بابي بشار الاسد العردي خستن ويني حمو شراندن تمثالي باس الاسد دانا عردي شونا فروكي تشي وينا هبو شوطان دانا عردي يعني خلق البيدي ايو قال لك بكيفه قال لك بعشقه جبر جيانك نو روجك نو راستي يعني ظلمه وزوريا جو خلقي السردستي بشار الاسد وبابي ديت ناي وصف دان جبر ويجي قال لك كيف وعشق وشاهيته كرن وهيجي نسكنيا حتى في كيليكي هجای اکرم پیشی 14 سالان شورش سوریا دست بکر شورش سوریا به اوقاس قربانی دان نشیا رژیم اسد جناف ببتن لی اوز 18 روزا اپراسیون اپوزیسیون سوریه دست بکر ما اسد لدست حالات دینه دیتو نما رژیم جناف چو دشیت اوه بهتا چواتای بتایبتی شروعه هوا بو نظام دکتاتور اولاتین که حکومت خوصپین تیدانه چاوایه دکاره ببیتا چه پیامک؟ باشا اسد بيشتي 2015 كاري بيجي اسد كتيبو لي بيشتي روسيا درباسي هريمي بو او باراست وهزي ايراني وميليشياتي وميليسيوي وحزب الله وانا اسد باراست بو جويدمي حتى نها او باراستنا اسد وريجيما اسد بهزي روسي وايراني وميليشياتي وحزب الله بو هنا غادا ويدا بيشتي حفتي اكتوبر ايش كان حماس فلسطيني وحزب الله جي لبناني درفتك بابو بريارك هات ستاندن بداوي كرنا ايراني دهريمي دجبر ويجي ابري هات دان وريكفتنك ناب دولتيها بو يعني تكاري بيجي اسرائيلي بو امريكي بو روسي بو والسروي اساسي يجي اب اوبراسيون ديسبيكر ومجي دي الدوحه يجي روسا وقت بيجي يعني بردل سر بشار الاسد هلاندن وريدان جو درباسي شامي بين وشامي رادستي خوبكن وبيري جيمي حلوشينن يعني راستي جي شو جروجا روجدا ملتي سوري وقتي داكت كاريبو اسد بشكني لدولتها دستوردانا دولتها دندوري سوري دا واوي باراست وشر وبفشون دنافوادا بو برجونديه فا دولتها ندهشتن جو بشار الاسد بكبي وريجيماوي وري هلوشاندن باشا هجاي اكرم او ام بحثت شوي كان ام بحث ایرو بکن ایرو چه بویا افروکا رژیم اسد روخا نما جناف چو سوریا افروکا سوریا کنیا لپیشیا قوناغا کدیا قوناغا دهاتیا سوریا ده چه قوناغا بیت آیا ده سوریا چه سوریا بیت اره سوریا که یک گرتی دموکراتو بهس یانجی سوریا که پارچه یا فدرال هر کس بجید اوه پارچه منه اوه منه ایدم بشت ایمنه ده چاوا بید گلو؟ هین چه پیش بینید کن؟ نه پرچبون سوری ده چه نبیش بر چه بریارا در کتی جهزه نب دولتی جنتوی یک گرتی تکازی لسر یکیتیا سوری و خاکاوی ده تا کرن جبرویجی ته پرچبون سوری ده چه نبی فدرالیت نه پرچبونه فدرالیت شوی که شویش دولتی هر کس کاری مافی خواه بدست بخی دریا به فدرالیزم ده لی حتی نه من نبا ورا ملت سوری دربی کرده باوری به فدرالیزمی هنه او تخوازن دولتک داوندی به افجی دهیلی گو شرکی دی دسپی بکه دناب وانتوا و دناب يعني برانية سنة وعربي دهريمي ده سوري ده راستي يعني نرينك هاي دبيجت دسبيكي ده دبي سوريا نافندي بي أبنتا وكرجد نافادا بتايبت دوزا سوريا نافنديت كن دوزا سوريا فدراليزم تكن باشا كردان لباشور كردستاني كردان لباشور كردستاني تجربه كا 20 سالي دقل فدراليزم هيا
تعامل دگل ناونده هوا دید بیرا جناب هوا جیبین موه حتی سال 2008 نهان بو کردان عراق بو آمن بو آرام بو جیمت هات مو جیمت هات هر تشت گوری دلی ما بو پینگاف بر بجه کرنا دستوری بون لگاوا کناوند بهز بو مافین کردان یک جهات نوار گرتن يعني او کوپیا یا حکمرانیه یا سیستم حکمرانیه اواکو کردان لباشور کردستان تجربه کری آیا بو کردین روجاوای کردستان جی دب کرهت دب باش بیت بو وقوناغه؟ ها سوريا يعني نابندي براستيجي كس قبول ناكي وبتايبت ابنتو بكاتيا هرمي د سوري د گشتي قبول لكن جو سوريا وقت بيجي مركزي بي يعني شوي سوري حتى جو خلق لبكي وسوريا بميني سوري دبي سوريا كنا بدي بي فدراليزم بي او تند هيلي جو كرد وابنتوي دهرمي ده قريبا ما في خب دستخن وقريبا خبري ببن جويجي يعني اب شويه هرما كردستاني براستي شويه وقت بيجي درسته وراسته وكردجي دوي وينا بدست ببن تاني دوي زيدي وينا يعني وقت بيجي برلمان ده اودا كدي يعني توا هبي جبوت برياري تشوت ده اليه نتوا ده درنكبن وده اليه كرداده راستي جينها روشك پیدا دبي يعني نارينك كردارا نتخازن سوري پارچه بكن او نارين الجم كردات تاني كرد تخازن هرمي خبري ببن وبافي خب دست بخن وكاريبن خوا اداره بكن تمام در حق دالوكا كردي يانجي لهفكرنا آلين كردي ممكن افرو ببيتا دست بكك راستا بيوستيق ایرو جی هر روزی بهتر هیا بیکیتیا کرده و بیک هلوسته و انا راستی جی گو کرد نه یک هلوست بن و نکاری بن تشتکی به دست بخن و نکاری بن وی شوی دابندی فدرالیزم يعني فرض بكن دي سوريا نودا لي جو كرد هلوسته و یک به و كرد قريبا بنرينا كي هرن دانو استادني به اوبوزيونير بدنو بسطينن و دولتي الكيلكا وابسكنن و اوبوزيوني اريبكي لسر ننابنديا سوري بله هجا اکرم حسین سیاست مدار قامش لویتو هر هبی گلک سپاس